FIFA je upravo organizovala najbogatije svetsko u istoriji fudbala. Zaradili su više novca nego što su ikada mogli da sanjaju. Navijači su još slavili, Španija je još bila svetski prvak. A Gianni Infantino je već postavljao jedno pitanje. Kako da zaradimo još više novca? Samo nedelju dana nakon finala, FIFA je otkrila plan koji je šokirao fudbalski svet. Pretvoriti komercijalna prava svetskog u kompaniju vrednu 20 milijardi dolara, a zatim prodati deo toga privatnim investitorima. UEFA je odmah uzvratila. Fudbalske asocijacije su izbile i odjednom najveća pretnja fudbalu nije dolazila sa terena, dolazila je od same FIFA. Do kraja ovog videa razumećete zašto mnogi veruju da ovo nije bila samo još jedna kontroverzna odluka. Bio je to trenutak kada je pohlepa FIFA konačno otišla predaleko. Šta je zapravo FIFA Forward Enterprise? Ovo nije bila prijatna ponuda koja se i sedela na stolu čekajući da je nacije razmotre kada stignu. Infantino je priložio čvrst datum. 19. septembar. Prihvati plan do tada ili novac nestaje. Evo šta je FIFA Forward Enterprise zapravo skinuto od korporativnog pakovanja. FIFA zarađuje novac kroz prava emitovanja, sponzorske ugovore, prodaju karata i licenciranje. Pod ovim planom sve to se izvlači iz FIFA i ubacuje u jednu novu kompaniju orijentisanu na profit. Ta kompanija bi vodila komercijalnu stranu svetskog, klupskog, svetskog i svega ostalog čega se FIFA dotiče. I kada se izgradi, FIFA planira da proda 20 do 30% od toga privatnim investitorima po procenjenoj vrednosti od 20 milijardi dolara. Ta prodaja sama bi mogla doneti do 4,2 milijarde gotovog novca. Investitorska grupa koja predvodi ovo zove se Thrive Eternal i vodi je čovjek po imenu Joshua Kushner. Njegov brat je Jared Kushner, koji je oženjen Ivankom Trump. Dakle, čovjek koji usmjerava novac iz ovog posla sedi unutar porodičnog kruga Donalda Trumpa. I FIFA to nije skrivala, ali nije ni posebno reklamirala. Ultimatum, ne glasanje, evo dela, koji ovo pretvara iz predloga u ultimatum. FIFA je rekla svih 211 zemalja članica da ako ne podrže ovaj plan do roka, gube pristup desetinama miliona dolara finansiranja koje im je već obećano. Čekajte predugo i to finansiranje se smanjuje za čak 75%. Potpuno ga zaustavite i neke nacije propuštaju potpuno. To nije glasanje. To je tajmer odbrojavanja sa cenovnikom. I tu stvari postaju čudne. FIFA je pravno registrovana kao neprofitna organizacija po švajcarskom pravu. Neprofitna organizacija koja prodaje deo sebe za milijarde dolara. Infantino insistira da lično neće profitirati ni od čega od ovoga i pravno je to postavio tako da sama prodaja ne stavlja novac direktno u njegov džep. Ali pogledajte strukturu malo bliže. Izveštaji sugerišu da bi jednom kada mu se posljednji mandat predsjednika završi, Infantino mogao da stupi u novu ulogu kao komesar ovog istog komercijalnog entiteta. Posao koji bi navodno plaćao negde oko 64 miliona dolara godišnje. Uporedite to sa otprilike 6 miliona koji sada zarađuje kao predsjednik FIFA. On kaže da ništa nije odlučeno. FIFA kaže da uloga nije nikada ni razmatrana, ali njen obris već sedi tu pred svima, ugrađen u plan koji traži od celog fudbalskog sveta da odobri do 19. septembra. Šta privatni investitori zaista žele? Recimo naglas ono što većina ljudi u fudbalu već duboko zna. Firme privatnog kapitala ne predaju milijarde dolara za deo najvećeg sportskog događaja na planeti, samo da bi sedeli i pustili ga da ostane tačno onakav kakav jeste. Tako investiranje ne funkcioniše i nikada nije. Investitori ulažu novac i očekuju da taj novac raste. I kakav rast možete ostvariti sa nečim poput svetskog? Ekspanzija. Više proizvoda, više prilike za prodaju karata, emitovanja i sponzorstva. Dakle, zamislite kako ta ekspanzija izgleda u praksi. Više timova se dodaje na turnir. Više utakmica se ugurava u kalendar. Razmak od 4 godine između svetskih počinje da izgleda kao zastarela tradicija umjesto fiksnog pravila i odjednom se ozbiljno priča o organizovanju svakih 2 godine umjesto 4. Sjetite se onih pauza za hidrataciju koje su se pojavile na svetskom 2026, navodno zbog bezbednosti igrača. Pod postavom izgrađenom da udovolji akcionarima, pauze poput toga prestaju biti zdravstvena mera i počinju da postaju stalni slot za oglašivače.
A cijene karata, već visoke, nastavljaju da rastu dalje od onoga što prosječna porodica može sebi da priušti. Navijači koji su otišli na 3 ili 5 utakmica na svetskom plaćali su između 3.000 i 8.000 dolara samo da prate svoju ekipu kroz turnir. To nisu cene premium sedišta, to je samo cena pojavljivanja. I nije samo to, to je cena letova, hotela, hrane, pića, prevoza. I nisu samo navijači ti koji apsorbiraju troškove stalnog rasta. Igrači su također. Izveštaj organizacije koja zastupa profesionalne fudbalere širom sveta otkrio je da vrhunski igrači u klubovima poput Arsenala, Real Madrida i Barcelone dobijaju otprilike 12% godine da zaista odmaraju. Ne da lako treniraju, ne da se pojavljuju u medijima, već da odmaraju. Dodajte više turnira u potrazi za više prihoda i taj broj ne ostaje stabilan, smanjuje se. Ovo nije novo područje ni za Infantina. Još 2018. pokušao je nešto skoro identično sa klubskim svetskim, pokušavajući da proda udio podržan novcem iz Saudijske Arabije. Fudbal je odbio i taj plan. Obrazac ovdje nije jednokratni pogrešan proračun. To je strategija na koju se stalno vraća. UEFA uzvraća udarac. Po prvi put godinama, fudbalska tela za upravljanje nisu odgovorila pažljivo uvežbanom izjavom. Odgovorila su nečim što je zaista zvučalo iskreno. UEFA se pomerila prva i pomerila se kao jedna jedinica. Svih 55 zemalja članica dogovorilo se da bojkotuje svako takmičenje FIFA, muško i žensko, dok se ovaj plan potpuno ne odbaci. Ne odloži, ne prilagodi, odbaci. To uključuje kvalifikacije za svetsko, što znači da su zemlje poput Francuske, Španije i Engleske odjednom bile na zapisniku govoreći da bi radije preskočile najveću fudbalsku scenu nego što bi učestvovale u ovom poslu. UEFA nije ublažila ni jezik. Njihova izjava nazvala je ovo upravljanje zastrašivanjem i jasno rekla da svetsko nikada nije bilo na prodaju FIFA. Zatim je CONCACAF sledio. Federacija koja pokriva Severnu i Centralnu Ameriku održala je sopstveni vanredni sastanak i izašla odbijajući predlog, ukazujući na isti nedostatak transparentnosti koji je UEFA već istakla. Čak i Azijska fudbalska konfederacija, istorijski jedna od Infantinovih najpouzdanijih baza podrške, počela je da pokazuje pukotine. Zašto Infantinov plan možda ipak ne može da prođe? Evo zašto je Infantino gurao ovaj posao na način na koji je to radio. Njegova stvarna baza podrške nikada nisu bile bogate fudbalske nacije. To su manje federacije, one kojima je finansiranje toliko potrebno da će uzeti novac bez postavljanja previše pitanja o tome odakle dolazi ili kakvi su uslovi. FIFA treba samo jednostavnu većinu od 211 zemalja članica da prođe ovo. I na papiru Infantino bi verovatno mogao pronaći tu većinu bez jednog evropskog glasa, ali problem je u tome šta bi ta većina zapravo vredila. Svetsko bez Nemačke, Španije, Francuske, Engleske i ostatka Evrope nije isti proizvod koji je iko potpisao da investira u to milijarde dolara. Investitori koji podržavaju ovaj posao ne kupuju u ideju svetskog. Kupuju u verziju koja ima najveće timove i najveću publiku. A ta verzija ne postoji bez Evrope u njoj. Ovo nikada nije bilo uokvireno kao plan za razvoj igre. Bio je to plan za odlučivanje ko dobija dio nje, prereružen u jeziku o reinvestiranju i mogućnostima. FIFA je upravo završila najbogatiji turnir u svojoj istoriji sa novcem koji je priticao brže nego ikada pre. I taj moment je postao tačno taj trenutak kada je Infantino posegovao predaleko. Fudbal je apsorbovao mnogo od ovog čovjeka tokom protekle decenije. Ovo je jedan plan koji je skoro svaku veliku konfederaciju gurnuo u otvorenu pobunu istovremeno. Trenutno niko ne zna da li Infantino ustupa, blefira sa UEFA ili pronalazi neku verziju ovog posla koja preživljava posljedice. Svaki put kada pomislim da je FIFA otišla predaleko, oni kažu drži mi piće i odu još dalje.